đã tải mày rồi nhớ sổn tông nữa rồi về là lúc ở đây nó cũng không nó tìm một tuần về cũng sắp lâu rồi lúc ở đây nó ủa về siêu nó chỉ tuôn chảy tại thôi chảy thiệt đây hầu ơi ô chỉ nói về mà chống thì tiêu rồi mà có qua nó chỉ tỏ kia đi về chống thì tiêu về chống hàng nữa ở sông ý sông thôi là nó bé của tuần nó họ nói những muốn về chống này lúc ở đây nào ở đây giờ lúc bà chỉ cho lo thế đó chỉ giờ chỉ lo nó giờ của tụi rồi rong thế thì rồi giờ lo chỉ tao chẳng nhá họ lúc ở đây tàu thế này tên dư tên chỉ những tụi đồ lú để họ này bỏ những tụi đồ lú giờ tụi đồ lú giờ chỉ cha bị chặn thì tên dư đó chỉ na tên là chuyện mà đây đấy chỉ nè này xem cái đồ lú đó là cá rồi rong á thì chỉ gọi là chỉ nó nè cho nên từ tuột sò là sò viên cho nó xả tiệt tuần như thế nó chỉ nhớ lúc chạy ở đủ ta tỏ sự sò nó chỉ muốn là chỉ ua nó chỉ tua nung trên là lúc ban đêm nó nhớ đồn từ quần vàng nè chạy quần tông cái tí không dương lên từ hàng nhện nung chạy oxy nó tuần nung nữa cái chúng họ có yêu rồi nhưng mà nó để nó muốn nông cái gì đó họ sẽ nó nông rồi tua nó to rồi nó là nông nó một chút một xua nó to cái chim lo ya xí mong đó nữa đấy bên chia để đi sao sẽ tiền đó sẽ mà tụi lo một chả nữa này các bạn mình chỉ xỉa con xe ở khu vực của cả ta chỉ nhớ lại để nó mà để nó lấy mà khi hắn mà để nó lấy cái gì sẽ để ý nhận coi lấy cái cho nên có là bị chết là mền phảiกินนะก่อนนิดหน่อยตัวนั้นดิเยอะดิไหนหนู tầm bự ngay nó sẽ phải như thế nào 2 ตัวละ
cho nó trúng hẳn rồi chỉ món đâu rồi con đạp ta đi cái thiệt tiểu vậy nó sẽ chi ô mà thằng nữa mà trong cười nữa tôi lù hàng vô chỉ là bao con đấy mình tới ngày mai là họ quay mà trong cười nữa chả nó mà trong cơn gồ đi tôi thì nó mong mà tròn to xưa thì nóผู้ใดมาฮอดจะเป็นแม่กะหาโปรติจะเป็นใต้ตัวใต้หลายเรียบเด้อมันสิฟันไปดังมันฟันไปดังต่อมาจะเป็นตัวตามมาแล้วก็คืออากาศอุณหภูมิฮอดขึ้นมาอีกเนาะนี่ไม่ให้เดียวคุณจะสอนเนาะขอกำลังเนาะลูกๆหลานเอาเนาะเชิญกันลงมาเนาะโอ้ได้หลายเติบเนาะ cũng xịt trên bữa đi kín lắm mưa đen này มีปลาตัวอื่นหรือปลาแบบใครถือปลาธรรมชาติเนาะเอาขึ้นมาห้องคอมสอาจารย์พี่ตุ๊กเนาะแล้วเกิดจะดีมาบวชเนาะแต่การอาจารย์ที่มาใต้กันจะปลาตาบุญบุคคา โอ้จัง เอานั่นแหละ เอารถท่านบอกเอาเพราะเอารถท่านบอก เอารถ เอาขึ้นมาก่อนปลาทะเล ปลาผู้ใดมาปลาตองมาเอาบวชเนาะดังนั้นผมจะโยมบ้านเข้าจะได้เสียผ่านเด้อมาปฏิบัติธรรมมาเป็นปฏิบัติธรรมเนาะ ผมรู้ให้เท่าไหร่เสียผมก็เห็นอย่างนี้ คุณบัวมาว่า เท่าไหร่ก็ต้องจับนุ๊กรู้นะเนี่ยปันนี้ การต้องเข้าจะเป็นการที่ต่อปีไปเรื่อยคนเป็นบัตรที่ก่อนแล้วบัตรที่เดียวขึ้นเดียวหน้า ไปเลยวะ ตายยังกันมอง ที่สุดรถปันไนนี่เนาะปันไนเป็นจมูกนั่นนั่น ไปอยู่bên เป็นเยอะเดี๋ยวปันไนแล้วปันไนวะตัวแดงๆกันว้าปันนี้ใช่ป่ะ ตัวนี้ปลาธรรมชาติได้นี่นะมันปลาพื้นบ้าน นี่มาเก่าขึ้นเยอะกันแล้ว mà trong hàng nữaเอาอ่องมาเลย คือมาเลยน่าจะพอแล้วหรอที่ว่าจะช่วยเราใช่ไหม เออ เดินเจอจันเนาะนั่นเดินเจอที่ช่วยจ่ายนั่น mà trong nữa chả nó โอ้ใช่มากตัวนั้น mà thì chỗ lô ทะเลสาเยอะนี่เห็นใจทะเลเสือ cái khán giả khách người chơi nắp mong nghe của lúc chỉ mà trong cười ư chơi na cho tao nó chơi coi cổ tờ lô à chạm luôn lô ngò chẳng được chạm đêm chỉ chia này chỉ lo chạm đêm này cho qua chỉ chết là cho nữa nó giờ buổi sáng đây chứ giờ họ nói em những nhân này nè này giờ món này phơi mà thằng kia เปิดอย่าเปิดมาเปิด phơi đi rồi nâng gõ thế này chỉ là nâng gõ chia nâng gõ ra nó còn chơi vui này từ buổi sáng đến nâng pin nữa nhớ cái này pha mình nên một cái vật cũng tạt giờ thì phơi trên đó số nó vẫn lưu trình để xài ha mình chơi nó mình lọt trong ha chứ mình chỉ trong một trang thôi chỉ lọt các bọn mày chết nó chống cho nó nhưng mà phun nó cũng
bên nụ là bên nụ cá thì mua chỉ cho lúa theo lấy nè nhưng bà bên này bao chi lúa nụ cái thì đó yêu như chỉ tao đua bên tôi đua luôn màถ้ามีตัวใหญ่แล้วตัวน้อยก็ป่วย chỉ cho nó luônอย่างคิดตึกแล้วมันจริงมันเนาะมึงแค่เยี่ยมไปที่ปากน่ะ มันไม่ได้เกลือหัวอาหารนี่เหรอไม่ได้เกลือหัวอาหารนี่ปล่อยธรรมชาติเลยเอามันหากิน นี่ต้องได้สิ้นมามันซิกมันกินเยี่ยของมันเดี๋ยวคันใส่หัวอาหารนี่มันกิน มันบุกินเลยหัวอาหารมันบุกินแล้วเอาให้กินบุกินนั่นแหละ มันเคยน่ะ มันเตากินมันลึ่ง เดี๋ยวมื้อหน้ากูซื้อสิ้นมาติด จะนอนใจเลยจะเดือดร้ายเลย อย่าพูดกันเลี้ยอย่าน้อย bữa rồi chạy rồi ก็ปลาดุกพันให้อย่าจ้องอย่าปลาดุกพันปลาดุกพันแล้วรอดใช่ ไม่ใช่ปลาธรรมชาติมาเดี๋ยวเจ้ามาดู chưa ไทย เดี๋ยวคุณถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อนเดี๋ยว thôi จะได้ดูบ่อน้ำเงินจะได้ดูบ่ออะไรบ่ ใช่ตัว